I've come to the end of myself. My hands in the air, Jesus, I've got nothing left. And I wanna keep singing, but I'm feeling the weight. I'm seeing the cycles of all the hate. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry, justice, freedom come. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry for mercy and for your love. Ja, viele tuele ne fiafi. Ja mo na avervi inga ma whaptai le tua. Ja ona ole ne no tā ua ia ua maua tātou toi whei loa i ei lunga o le tātou por kalama ia i le nei stofi. Ia whaptai fo i le tua. Le ua mawhaia ona mawale avanoa e atua ele tātou por kalama i le nei astofi e pei ona masani ai astofi te tasi. Ia wai tari tonu wale anganga ma le loto ia e tātou tele i loa me tutupu. Amen. Tātou tele i loa me tutupu i le aso ma le aso. Amen. Ia ai whaptai le tua ia o tātou wheiloa i male manuia i lunga o tātou por kalama. Ia i le nei fiafi. Ia e whaptai fo i le tua ono le ola ma le malosi. Ro tātou maua pe i le aso ma le aso. Whaptai i le tua i lona puipuinga ia te i tātou au tātou whea ngai ei mga ruenga o le vai aso. Le ngate i leo tausingo tātou a inga. Ia i le aso ma le aso. Ia e le ngate i leo. Ia o mea tātou te whewa i ei. Amen. Whaptai ai le tua i lona puipuinga ia te oe mau i le aso ma le aso. Amen. Awai tari tonu le anganga ana le ai le alofa tū noa ma le puipuinga o le atua ia tātou. Ia se manua tātou te le whape nei le nei afiafi. Ia i lunga o le tātou por kalama. O le melea ia e ave i arewi inga ma le whaptai i le atua. Ia i le nei afiafi. Ia whaptai fo i le atua i le nei aso ia ua tari tonu to telo i tātou wa manawa mai i ngā ruenga. Le ngata fo i lea tele fo i tātou wa whapena ona anga i tonu i whi au mga luenga o le nei aso a. Ia ai whaktaila i le tua ia ua i manuia i le nei aso i whi au mga luenga. E le ngata fo i lea ia o le avanoa fo ua maua fo i ua whapena ona e aluatua i ngā luenga. Ia mo o tau nei e whai ngā luenga i le pō. Amen. Ia ai whapetai e la i le tua ia ona o lona le tula fo ino o i tātou. Ia au tātou whea ngai ei ma tiute ma whe au ia ma mea whai le aso ma le aso. Amen. O lea ia o le vi inga ma walunga ma le whapetai na i le tua. O lau whapetai pitasili i le tua i le nefiafi ona o le avanoa o tātou maua tātou toi whei loa i ei lunga o tātou pokalama. Ole Jesus is the answer podcast. Ia i le nei afiafi. Lea ia e whaptai mwhawhiloa ia tu tātou por kalama. Ia i le nei aso ia te o tau. Ia e mua la ona o whaatalofa atu. Ia i sunga po o wheo i o le tala lei. Si o tātou o tinu sa moa e le ngate lea o lalangi atoa. O loo whape nā o loo o tau ngā lulua e le ngā ruenga le tua. Whata lofa atu po kalama o Jesus is the answer ia o tau sunga i whape ngainga mo o tau whale tua. Whaptai la o tau sa ili le aso ma le aso le upo le tua. E le ngata i lea o lo tau on sa i le ngā ruenga le tua. E tele fita, tele whainga tā o le ngā ruenga. Ma tau te tari tonu fo i le whainga o whiela o tau ngā ruenga.
ia ai whaapetai i le tua i la o tau on sai, mo la o tau tū mau pe i ngā ruenga le tua ma le wha mauni. Whaapetai fo i le upo le tua lo o tau launga ina i lunga pule la i lea sa, ma lea sa, ia awale tau singa ma le whanga ina o nganga o tangata. O lea ia e whatalo whatua i le polkalama o le Jesus is the answer i le nea fiafi. Ia te o tau, ia ele ngata i lea i le whangalo inga, au sina o si o tātou wa tunu, o tātou tamama, o tātou tina ma tutua, o lo tu i pele muri panga i le aso, ma le aso, e ala lo tau tapua inga, o alo whaiwa atu o tama whanau, i fe au mga luenga, ele ngata i lea o tau singa o a inga, whainga o maumanga, tūlanga whapena, ia o tari tonu ia, ele oro o tau whaia le whaiwa o le tapua inga, sa o ele upu, ele silia ta ilo na tapua, amen, lea ia e whaatalo whatua i polkalama ia te o tau, ina i o tātou tamama o tātou tina ma tutua, ia i le nea fiafi, ia o lau polkalama masani nei o le Jesus is the answer, e whaatalo whatua ia te o tau, le nea fiafi whaatai fo i la o tau no whaatalo fo i le polkalama, ia a wale upo le tua, le ngata i lea, ia talo fo i le tua, ia watu pea, matului pea le ola ma le malosi, ia mo o tau, i le nea fiafi, ia maso uma, o le ia, vi ia le tua mpaptai le tua o taton, ia o lo manuia uma o tau le lofa ma le anga leo le tua, o na se e maila i o se whaptai, ia ma le whapta lofa i le nea fiafi, ia i o tātou ainga, wo mai e masani o le tātou polkalama, i le nea fiafi, whaatalo whatu le polkalama, ia te o tau, whaapetai la o tau tapu ainga, whaatai fo i la o tau nofo talo, ia awale tātou tapu ainga, awale tātou polkalama, le ngata fo i lea, ia, o le upo le tua, amen, ina ia whapenao na maua pēne mālosi, su e le upo le tua, ia awale tātou polkalama, ina ia whapena o na maua se upo whaamalosi mo tātou anganga, ele ngata i lea mo oe ma, ina ia whapena o na whaamalosia o na whawhanga peo tātou wola whaneanganga, i le upo le tua, ia i lunga o tātou polkalama, le ngata fo i lea, ia o le upo fo i au ngai whaamalosia i fo i se tasiwa, ma whatia se loto, po i se tangata o loo mo o mia, le sosoani le tua, ia e ala i le upu, o lea, ia, e whatalofa mwhaptai e toi polkalama, ia i le nea fiafi, ia i tātou a inga, ia o mai e masani o le tātou polkalama, ia bi ia le tua, amen, ia ea mai le mai aso, ea mai le, ke lo manga ia lo vai aso, whaafitai i le tua, i nei vai aso a toa, mai ai le song fua tau le nei a stofi ia, sa no form sa i le upo le tua mo ma fau, mo te talo i le tua, au mai se upo tala fea ngai mo i tātou, ia i le nei a fiafi, ele ngata fo i le ia, whaafitai fo i le tua, ia, i le ola ma le malosi, malosi leo te alu e te whainga luenga i aso uma, te alu e whainga le so e tupe tau si e inga, tau si e whanau, whai ei me whai o le mātou a inga i le ngata i leo, whapea le mātou e kalesia, o le ia, mo moni e tua i lalo ua nganga whaapetai, ma lo whaata lofa i le ne fiafi, ia i se u whaapea ngainga po se u tamā whaapea, se u tamā whaapea nganga ia ma le whalitua ia wā, le sunga le whaapea ngainga ia o se le i sa take ma le whalitua ia wā i le ne fiafi, whaapetai la o lua nofo talo, ia e le ngata i le ia i mā ua, ia ma le afine e le ngata i le o tātou pokalama, whaatalofa atu le pokalama o le Jesus is the answer, ia te o lua i le ne fiafi, talo i le atua ina ia whapenao na whaai ma tului atu pēr le malosi ma le ola ia te o lua, whaawale tautua ina o le ekalesia, ia ma le ngā ruenga le atua, ia le ngata i lea ia o te whaatalofa atu fo i le ne fiafi, ia i le paso le tātou pokalama, ia le tō fine ia fina,
ia i le nea fiafi, fatalofa atu fina, fatalofa atu pokalama ia te oe le pas, ia taritonu ia lo maua pe oe le malosi ma le manuia i le nea fiafi, ia ai tele na waso mtalanga ia, pe ona ufai atu ia o nei vai aso ia o se vai aso matangofie, tele mea ia alu ngā ruenga, manawa mai ngā ruenga sau fale, o pauale o mele fai nei, o le alu fai ngā ruenga, ia masau fale, le asisi me alu wai, ele o peo wai kaimi la vai kaimi ia, e longa se me, e alu solo ia, e peye mangeso kingo pe a uminga ngofo le fale, ia ale olanga, tari tonu ona o suinga o le olanga, ia male matau sanga fo ia, wa tangata matua fo le mafo fau, wa whaingale wa sawa me whaingale wa makanga ola le ko inga o langa le lau manga le au sina pe wa kauri fi o i fafo malfare ale mele inga manga wa me asa fale maka TV pe moe saungi fo isi kai au isi aspo ia mo nga rueng ko sa fo fale le me kas o fo ila le weekend pere fi o i fafo malfare te kakara ngo i fo wai kaimila wa kala i kiki kalo ai o le mere ai ko lo le ku la le ngo fo fale pe le anga le ora mai kaimi ke ko lo se ku la ngai ke ngo fo ko le fale tole ke fa longo aku e pe mangiso no kingo ya ngi vai ka ya wa mo le meanga le manga wa mai sau fale ya maka TV le nga ya tala ngol to lu amen ya ya moe we ala fo ila i ka au we alu ko usi fo inga lu over and over and over o le mena ya e mawa e ale ya lo lungo lo wo langa le temi te la titi mai ya e pe te fi te alu te tafau te alu te wo mo wo aina ua o lo o le tūlanga whinga le tangata matua e peua ese fo i ufa longonga ua ese fo i ua peua pasi alo walu ka whau peua pasi ya oilo walu so i fafo malefale kusa paua le mele ue wa avele no fo fale peu se meo peu sau best friend o le mele he ungi peu se best friend o lo ngofo fale kusa e mai lo nga luenga o le vai aso o le weekend o lo ele ia si sia me ko manga o le fai le weekend power game ke e finga lo ke anu fa pe au ka wa nga o si o to lo ma te we ma ke fa fo mal fale ma ke ka fa power ngar kai a la sko nga ia le kai mi ngai e pe best friend na o ma mele o ngo fale pe o le weekend ma ko ide fia ko ai lunga ma ko ide fia ko ai lunga power mele mga o ai malolo le tino ya ya nga fo kwa anu ese fo la i ma le fale le sa pe o e o le loku pe o pauna o ting al mea ya o suia le kausanga sui de olanga sui fo i me fai amen ya fa ta lo wa ti ya fu tau moe ya ta lo fa manuia le fa ma si au le ne fiafi ia vi le tua fa tai ia fa manuia le tua ia te oe to fine ia ele ne fiafi ia tatou ainga tatou o paanga a wone ngalo share tatou por kalama share tatou por kalama ile ne fiafi ia ai le te i fai atu tatou por foranga ele umis tatou por kalama ile ne fiafi ia ai li tatou o tatou upa malosi nei fa ne fiafi tatou te tala noa
ia ai si fa tātou folanga ia o le aso tofi o le vai aso fou ia lumana i nei ia e le se tātou polkalama. Amen. Na stofi lumana i nei ia o le a le ai se tātou polkalama ia ono nisi fo e tūlanga ia o le a papenaon a wai e tuai ia lotou au auna ia o le ala lea o le a le ai se tātou polkalama ia i le stofi nei ia o le stonai ia e taunuu tātou polkalama i le stonai ia o le sunga la ia tala lei e sekia o tala lei lea o le a hostinga le tātou polkalama i le stonai. Amen. Ia awane i ngalo ia o mai e tātou te whaalongolongo i le upu ia i le stonai o le a hosta tu le sunga ia tala lei le tātou polkalama i le stonai. Ia a o malolo le stonai ia ona e tutungia le mātou a inga. Ia i le fo yaso. Ia lisi masina fo ia e toi whawau uma tātou polkalama. Toi alu tātou polkalama i le tiskatu tuai po le stofi ia ma le sa ia ele ngata i lea awane i ngalo le tātou polkalama ia o le aso o le aso lufulu walu o Novema le tula ono i le afiafi ia i nei ia i tātou i nei Amerika ia o le la tātou whaatase ma le sunga ia le sunga le fionga le ia asiata le vai malai asiata i lunga o le tātou polkalama awane i ngano le aso lea maka ifo i lau kālenga le aso Novema lusun malvalu i le tūlae ongo i a Novema kuso le aso waleide ngai i nei i tātou i Amerika ia au le aso na i nai New Zealand ia ye nisi fo i o whaalongolongo mai New Zealand ia tātou polkalama na kuso le aso lua walu o Novema kuso le aso na i nai ia o tau ia au le aso waleide na ia i mātou i nei ia i Amerika ia i le tūlae ono i nei Amerika o le tūlae e fia. E pole tūlae tolu, pole tūlae lua e na i o i New Zealand i tau taimi ia wane ngalo a le lau tu ina tu lunga le post le post le ia koke maka ai ia ma fa mole subscribe le tātou YouTube channel ia i ne fiafi. Amen. Ia o tātou post na wane ngalo na subscribe le tātou channel fa mole ia ai papen Amen. Ia awane i ngalo tātou polkalama na ia Novema la so lusful malvan ia la so lusful mal fitu o la stofi na ia o le aso na o le Thanksgiving i ngei Amerika ia e lo le aso Thanksgiving ia i le aso tofi ia aso whareilelo le tūlae ono i Amerika nei ia temina o tātou polkalama o le apa pena o le a tātou whaatase i lunga ma le sunga ia asiata. Amen. Ia o le sunga mai fo le sunga le fionga le vai malai ia asiata. Ia o lona saule e whainga talanoa tātou talanoa i le upo le atua. Ia ma whaasoa le upo le atua i le ngata i le o sona muli mau fo i le o langa fo i sa i eilon tangata. Ia o le ia le o tātou sila fia mea uma ia o le au na le atua o lo nga lue fo i le o lo o whaatia o i o le tia tongo fo i o le latu i kālesia ia o tangata o le ri ia ma le whaasilisila atu ia e le
Nte u whapea ai uni me whapurkiki le na kara ngoa i lunga. Sau isi aka kari ngoa i lunga kako pokalama i le ai. O le upo le tua. Amen. So e sau la ma e susu mai te mata mata le tātou pokalama. Sau ma whaaleanganga lo whaalongo ma lo vai. Au fo ine e sau e whaalalo langi lo pula ma lo vai mai kau mai fo i. Ia i le sunga fo ia a siata. Amen. Ole ia. Come with the cool heart. And avese mea o ngā te tari tonu fo e te le fo se mori mau o wa sauri mai fo ile le sunga ia asiata. Ia e mori mau ai lungo o tātou por karama. Ia e ave fo ila uwhaptai le uso. Ia ona olona alofa fo imlona mai tau mai fo i le tātou por karama. Amen. Te whaptai e ila le uso ana o sesi tangata. Ana o sesi tangata. E mesia mo ka ngaka hoi ngale ua lau i loa langia. E pe e ko e te leo kaka pe ngā pi wa ai alalo mai hoi ngale. Ia ai whafkai hoi le uso. Le amanga ia me or kako pokalama. E karikonga e kaure ingi si e maka mai makulanga whapenga. Ia alwa ai le uso. Onga o le alofa o le uso ma manga ia e le uso o le atua malana whi au malana ngaluen. Le ana asawa ia le uso i lunga o tātou pokalama. E le o nisi nā tūlanga po o nisi ni ai. O le fia au na i le atua. Ma whai le fina ngalo le atua. Ma tā lai le suafo Yesu ki viso. I lunga o tātou pokalama. O le wa maua i le avanoa. Pitoa lava mo le uso ia asiata. Ia i lunga o tātou pokalama. Ia apo e sawe e mōli mau. Ia ma tātou tantara noa i le upo le tua. Amen. Eo lea ia awane i ngalo le aso November le aso lusun ma le valu. Amen. Le i tūlae ono. Ia i lunga o tātou pokalama. Ia o tātonu ia pauna ni o tātou whaasilsilanga. Mana tua e leise tātou pokalama i la stofi i vai asfou. Ia au la stona i nei e tau nuu tātou pokalama i la stona i nei. Au lesi la stona i tuat. Ia e leise tātou pokalama. Amen. Ia au la stona i nei. Ia. Oirei, i la stona i nei e whai tātou pokalama. A le stona i ona tuatu ia e leise tātou pokalama. Amen. Tusa leise a fo tatu pokalama la stofi las fo ma la stona i vai as fo a tau nuu tatu pokalama la stona i nei. Amen. Ya tatu nu nga ya o tatu pa silanga na ne fiafi ya avene taimi ya patalo fa to ile uso ya to via lo sio ma lo uso ma lo fo ile le a fo fa ma lo sininga luenga le tua ta la i pe am pai per fina ngalo le tua pa manuia fo ile tua ia te o ile uso ia a wa fo ile le a fo tomo fai ta la ile fina ngalo Yesu ia ilunga o lo pokalama ia pa pena na pa manuia pe le tua ia te o ala ile upu pa winga le tua ia i lo fa so i yaso lo pokalama. Amen. Ia fa taile fa tasmai pa mole awane ngalo subscribe le tato YouTube channel. Le tato YouTube channel is under the Jesus is the Answer podcast. Ilunga o le YouTube. Ia pai tele i asiasi ai fa mole. Asiasi ai subscribe le tato channel. Malo fa alu lava. Amen. Ingo mai lo vai. Ia vi ia le tua. O tari tonu. Le la tato tara noere. O nei stofia o le a tatou tara noa. La tatou tara noa. Ia. Ile upo le tua ne fiafi. Ia ole fa malosi mo i tatou po se upo le a tatou tara noa ne fiafi. E fa pea. O le tua o le vi inga. Amen.
O le atua, o le viinga. God is the glory. Amen. God is the glory. E eise taimi eise taimi na e whaia i se mea matua i sili a ona lele. Ai, sau leisi tangata ma whao ese o viinga, mai au mea le leisa whai. Amen. Eise taimi na e whaia i se mea le lei mo lo a inga, se mea le lei lo a onga, po se mea le lei na e whaia i sesi tangata, po se mea le lei sa e whainga i tono le lotu po lo e kalesia. Ai sau warka ngaka ngā whao e se umaku, mea le lei, ma mea uma le lei sa e whainga, ongo lau ngau ngau i a whaise mele. A sau sisi ka ngaka whao umau vi inga, i mea le lei ke whaia. Have you ever done something significant, but someone else stole your praise? But you serve behind the scene, voice any important ideas, or craft something wonderful, but somebody else swept in and demand full credit. E ka ngaka whapenga. E ka ngaka e sau ai manga o ai sau e ka o ka kuka ngaka nga mo ka ngaka ai afu. E mo ka ngaka fo le manga o ai ave umai nga ia attention ia vaku umai nga ia attention intention fo le ka ngaka. Wape o ia o ma. Sa o kala lisko inga e a o fai a o ke mikai. Ko inga ka ngaka la penga. Yo kala ngoa koi. E ire kai mi e nga kupu. E kupu fo ia ha, se sa kupu fo ia kaika. E ire mea sa o fai o ke manga kuanga. A o lai kiki. Ai, ngā foi, nga uma nga o fai le mele o mai roa ka wo fo inga lea. Mai fo ka wo. Kusala o le kusanga mako pakakinga pe o mako le mako sa mako i sami mako au fo inga. E la le ngonge nga mako e whenga le masang i ka o mako le Waikiki picture le piko al mako. E la le ngonge nga e whai ka alonga laka pi mea uma e ka o mako le Waikiki beach. Nga whai la nga mako e whai mako whale whenga le whai a ngonge ma mea wapenga. Ma nga i whale nga o whai nga maia kwa ra o le wo mai sia o li inga. Kulo e la o kamal me asa vali e wha whekau i la o li Jadi, aku la i whai o ngai anga whai me whapenga. O ke ia la i o le whaalongo. Me tole mai alo whai ngol whale o. Aku la, wha me kala la kam, ma ngai o kangwa kwa. Awa o le whai. Ko ngā mea la whapenga. Ka ngaka whainga le e sau whao. E whao me le leisa e whai. Ho credit. Wale whainga le e manga o ai take your credit away from you without not helping or do something. E ase whalongonga e o ia te oi. E o ia te oi whano noa. E o ia te oi whano noa e le taimi e o ai fo ia te oi leita. Amen. E le taimi e o ia te oi leita. O le atua la. E le tusa. E le tutusa la ma le atua wai. E le tātou te le tutusa ma le atua i mea le leina whai e le atua. Amen. It's not the same as God because we're not nearly as awesome as Him. But we must be cautious not to steal credit from God. O le atua la. E le tatau e whainga le ahui. E re mawhaila e tātou ona tātou whaia mea nai i le tua.
Ale tala mo ia. Tele atangata o whaia. Tele tangata o le soifua mai leo langa nei. Maua lo wha manuianga, maua mele lei, maua wha malolonga. Ngalo lo le tua. Ai whao vi inga o le tua. Amen. Vi ia le tua. We must be cautious not to steal credit from God. Ia awane i o tātou whaoa vi inga o le tua. Awa o le tua e te tau i aile vi inga. O le tua foi o le vi inga. God is the glory. Amen. E te tau ona ia i tātou le mawala, loto mawalano. Awane i a tātou le loto mawalunga ma le loto hi manga o e whaingare mana o ia loa mai e tangata o oe o se tangata matoa makau kia. Wa o lo loto wha mawalunga na e tātou te whaoa iwi inga o le tua. Amen. So se taimi a tātou te whai ai, tātou te maua mai, tātou te maua i wha manianga le tua. Wha mawalano tātou lo. Ai avere vi inga ma wha tai i le tua. Amen. Pai mai le tusia al apostolo Paulo sa tusi to tonu o le whalpui pui a oi Roma. I le kalesia Efeso. Le feso na e lua pai upo e walu maliwa. Na e whai mai. A wā o le alofa tūnoa. O whaora ina ai o tou i le wha tua. E le mai i ate o tou fo i lea. A o le mea na fo ina mai e le atua. E le e ona o ngā luenga. Ina nei mita se tasi. Fautuanga Paulo na awere i kalesia Efeso. Paul, right from a Roman prison, said to Ephesians 2 verse 8 and 9, says, God save you by his grace when you believe. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Lo le leia. E lo le leia e le tua. Le ngā kula mo merkangaka. O le mea na au mai fua ai. Pai mai. A o le mea na fua ina mai e le tua. E le o ngā luenga. Ina nei mita se tasi. Ia wani mea mo ia. Anga pa mai. O kākou. Tony. Ka ke whao awi inga o le kua. O le alofa tūno o le tuanga fo inga fua mai mo i tātou. Hoi mai. Ka wā o le alofa tūnoa. Ua fo ina. Oi. A wā o le alofa tūnoa. Ua whaaola ina ai o tō. I le wha tua. I le mai. E le mai ia te o tō fo i lea. Lo inga o le alofa tūnoa. Na whaola ina ai oe ma. Ele iau mai e sisi tangata. Ele iau mai e sisi mai so a inga pe mai so uso pe mai so wo. No. Na au mai e le tua. Le whaola inga i tātou. Mo whaola i tātou. E whi mai a. Ele ona o ngā luenga ina ne i mita se tas. Amen. Ele le leire me o lo whaonga o bi inga o le tua. O le mea e te tau o na tātou whaia. Ia tātou moa le loto mawalaro. Humble our heart.
E o foi ata ita tala mo ia o le tātou te ola I lalulang. I te me o ia te au le roto wha maulunga. Amen. E le te me ngalo ia te au on awe whaftai ma le vi inga I le tua. E foi te me o te whao ai vi sa I te me na o whao ai vi inga o le tua. Tala man mo. Amen. E le te me tātou pole alwhai mai le tātou whao lainga le tātou te whao lainga. E ia le te me tātou te sasi ai. E te me tātou te vai vai ai. E te me tātou te whao ai vi inga o le tua. Amen. A whai e te mata mai ne whiawhi ma e whapea mai I te ri whao vi inga le tua. Ia amu ia oi. Amu ia oi. Ia ware mea mo ia. E le wha, e le, e te me tātou te vai vai ai. E te me tātou te le manatu ai. E te me tātou te whaangalo I nai le tua. E te me take over I o tātou whaalongonga o tātou tangata. Instead of let the Holy Spirit taking over you. O tātou whaalongonga ma o tātou manatuna. E tātou te se e se ai ma le whina ngalo le tua. O le ala nā e te tau ai o na tātou whamanatu pē I o tātou tangata. Ia tātou maua le loto mawalalo. Humble. We need to humble our heart. O le vi inga nā malwhaftai le tua. Amen. Awa anga le ai le alofa o le tua. Le ola le tātou te maua I le aso ma le aso. Le mana wa ola le te mana wa I te tonu le tua I te tonu o tātou ponga isu. Sei tulo. Le mawhai e one tātou ala whai mai le nei tai au. E le au mai e sisi tangata. Amen. E au mai le tua. Anga le ai le alofa tu noa ma le alofa o le tua ia I tātou. Amen. Pene e le ai masisi o tātou o soifua mai te mine. O le a laile nā e te tau ai ona tātou whapetai a pia le tua. I le aso, ma le aso, ma le aso, ma le aso. Awa, aisea. Awa e te tau ia te ia le whapetai ma le vi inga. Amen. On a foundation level, we wouldn't even be here without our creator and sustainer. We wouldn't exist without the universe and body in which we live. A universe and body that we did not make ourselves. We wouldn't be able to breathe without oxygen in our lungs or oxygen that hovers right above our planet. We wouldn't think or see or hear or talk without minds, eyes, ears, and mouth He given to us. But on the top of creating us, God is the only one who can save us. Le se senga na o le tangata ma le atua. Ana le ai le atua se manua e tātou te le soifua mai le nei lalulang. Ana le ai le alofa o le atua se manua e tātou te le whape nei le nei afiafi I lunga o te penga whailang. Te waai mai au mata mata atu. Tau whaalongo mai au tala no atu. O le alofa le o le atua. Ma o le vi inga fo I le atua. Awa o le alofa lea. Le ua mafua I o na tātou whape nei le nea fiafi.
O le vi inga mawalunga na malfaani tanga e ave i le atua. Aisea, o wā o le atua o le vi inga. God is the glory. Aua ne i tātou whaoa ese vi inga o le atua. O wā mea o tātou maua i le ne fiafi. Ave lau vi inga maru whaatai i le atua. Amen. Pere ai ani me te tupu mai me tātou te mana na awa. Ave pero vi inga i le atua. Ave pero whaatai i le atua. Aisea, angai te mawhai ona e manawa. Amen. O au mana onga sa e mana o ai. Na e watu lumo o le atua, e le itali mai lava le atua. Ave pero vi inga manu whaatai i le atua. Aisea, ngā ngai ke ola. Ngai ke ola, ngai ke mawhai o ngā e māngawa. Ngai ke mawhai o ngā e savani. Ngai ke mawhai o ngā e uru whafo ma e koe uru mai kokongu lau whale. Ngai te mawhai o na e wa ai atu i lau to olua. Ngai te mawhai o na e wa ai atu i lau whanau. Ave pero vi inga i le atua. Amen. Awa ne i o tātou whaataritani ni mele lei te tupu mai. I o tātou ōranga. In order for you to give praise to the Lord. Amen. Pe iai, pele iai, ave pele vi inga man whaatai i le atua. Pe happen, pele happen, ave pele vi inga man whaatai i le atua. Ka sole mea moia. Te leo te me tātou te ave o tātou whaatai i le atua, mano tātou vi inga i le atua. Pe a tupu ni mele lei o tātou ōranga. Ah. Pe a tupu ni mele lei o tātou langa whaato atu tātou i loa lea. Na ave whaatai i le atua malona vi inga. Ale mea moia. E le te tau e se tangata kewisiano ona whaia tūranga whapea. E te tau ale tangata kewisiano, tangata o tā ua o tari tonu, ia Yesu kewiso, o Yesu o le li whaola, o Yesu na o le ala i le ola i whaavavau. Sa e te tau la i le tangata kewisiano. Ona vivi i pea ma ave pēr whaftai i le tua i asa uma. Amen. O isi tangata whato ailoa le tua. Le taime tupu ai i mai o le tino. Tupu ai se wha lave lave i le a inga. Whako ailoa Yesu, whako ailoa te talo i le tua. Pe tupu hoi ni tūranga i a te oe. Whako a kako uloa ra i o le tua. Amen. You know, the story of God and the story of us is that he pursued us when we didn't deserve it. He saved us when we were lost and hopeless. And you know what? We are not capable of saving ourselves. We are not capable of being the solution. We are not capable of being our own savior. Amen. And that's the good news. The best news, actually. E o ai ai tātou te le mawhaia ona. Ona tātou te whaamalosi ai tātou. Po le ale anga sala i tātou te orai. O a me se ro tātou whaia i le oranga. Ma le oranga le tātou te orai e le o sao i lumo le tua. He still save us. A whaia le te tātou te ola i meo le oranga nei. A whaia le tātou te fie tu ina naunga o le oranga. Ma wha mua meo le tino. Awane ngalo ia te oe o lea lofa mai a le tua ia te oe.
O le a le whao tātou whaonga o vi inga o le atua. O le a le tātou le mana tua o le atua e avelo na vi inga ma le whaktai le atua. E alofa mai a le atua. God still save us. Amen. We are not capable of saving our own self. Mo na o le atua. Amen. Wa na o le atua na te mawhaia o na lawe i o tātou tangata. So e te tau maono mea le vi inga o le atua i aso uma o lo tātou oranga. As we still breathing and walk on this earth, we have to praise God, worship God, and give Him praise for the rest of our life. Amen. Because He deserves. Ale lofa le o le atua na awina mai eilo na alo e pele totas. E whai masui o oe mau tangata ang sala. He gave up His Son for you and me. A le tātou te rā la ia tule whina ngalo Yesu ke wiso. O mai e tātou te talia Yesu ke wiso. O le sa maliu lunga sa tau mo oe maa u tangata ang sala. A le wha maa ao tātou loto. A o le wha maa ao tātou loto. Amen. A whai ele o moni no wola mo Yesu ke wiso. Sili ona e sau te wha mawalalo, ma e wha to este, ma e sala mo, ma talia Yesu e avea mo wali i mo whaora. O tātou uma, e tātou waiwainga, e te me tātou te pā uai. Aisea, e le eise si o tātou e a mio tonu i lalo le lale nei. Amen. E le ima seisi. O rau sau fo i la e folofola atu le upu mwha maa losi atu ia te oe. A wane e whapea o a ose tangata wa mia tonu. No. E iai fo i o uwai wainga. E fo i teimi o te vai ei. E teimi o te pa uai. Amen. A o le tangata i e alofa moni i le atua. E te talo i le atua ma fato ese i le atua. Mo to tūlai mo to savali. Amen. Mena. Aua e te whaapea e te le mawhaia ona e sau e mailo ola i le atua. Ona o oio tangatanga sala. E te rei lope whaafea. Pe whaafea ona e tu ua meo le tino. Sau. Sau ma e ia e tari tonu. O Yesu na te whaolaina i ate oe. Amen. O le atua na te wa ese uma pōpō ngā, ma whainga tā, ma mea ti ngā o le nai, te safa i meo le laulanga. Wana o le atua na te mwhaia o na suia le o langa o tangata. O le sifo i nā mea i a tātou, avelo tātou whapitai, ma lo tātou vi inga i le atua. Ona o lona suia ina o tātou o langa. Amen. E o wale me moia, ana le ai le atua, tātou te le whape nei le ne fiasi. Ana le ai le suinga i le atua o langa se manunga e tautou te le wa ai, mai a te au ilunga o le nei pokalama. E o wale me moia, le o langa sa ola ai, le o se o langa li lei.
Sa o fo ia o le manatu na e whainga tau no sau e awe lo ola i le tua. Ona ua malosi tele tu ina naunga ma le o langa sa o ola i mea o le lalang. Tala ma le moni. There's some things that I love to do that I didn't know that I can. Sa le isa o mawhawhau i le mawhai nga o wa esea. A ina ua o sau ma o sa ili le tua ma o te sala talo i le tua. Ma o sala mo. Sa whai e le tua le wawenga i le uolang. Sa suia ina i le tua le uolanga. Sa wa ese umma i le tua mea sa o safa i le olanga nei. Na wa ese umma i le tua. Amen. Na wa ese umma i le tua mea sa nau i le uloto. Mea sa o le mawhaia o na utua. Pe ua whai ma se mea masani i le olanga. There is nothing hard for God. O le vi inga ma le whapetaina i le tua. Amen. O lo whapetaina i le tua e ute le mawhaia o na uwhaoina. A ua whao ngā ina lo ua langa sa o wola mua ai. E whai mau mole mau. I se uso po se tufa fine. O lo savali pele, o lo savali le awala le sa o savali mua ai. A whai sa e savali le na awala. O te whai atu ia te oile ne fiafi. Ua na o Yesu wale taki. Ua na o Yesu na te mawhaia o na suia o lo wolanga. Ua na o Yesu na te mawhaia o na kilingi mai umai whafo. Mea ngai ke addicted, whatever your addiction. I'm telling you right now. Only Jesus can help you. No one else. Nobody else. Not your brother, not your sister, not anyone else. The only person that can do that first is you. Make your decision. Make your decision. And after you make your decision, go up and meet up with Jesus in your prayers. With all your heart and with your faithfulness to God. That He and believe that Jesus gonna change your life and remove every struggle, every addiction that you have in your body. Amen. Ama whai e le tua, na whai atu mele le su inga e le tua o ranga i atea. E ma whai fo e le tua o na whai e atea. E te reo whai atu ran te o whapea ai o stangatanga ai trucks le hai. You know, I have addiction of cigarettes, smoke. Yang ke iau ko whapea, just a cigarette. E whamona mori. E kukusa lelei al melo si ka leki markangaka ai trucks. A whai te whanongongo me le fiafine. E le ai ama se pauale se senga o kangaka ai ka paa markangaka whai trucks inga aisa makuranga papenga. O resort e maua mai fo inga. O si ka leki la, ia e au lea ngai ka. A ole kama fo inga le aisa makuranga papenga. Ke lea me kupo e kamanga. O le alu e o mea fale. O le anga i o no ulu. Wa e kaukala oi ia ki oe. Ko inga mea nga. A o manga o nganga o le kingo. E manga o e kukusa le lei. E whaafenga kā ho i li ka ngaka le ula ula. Nga ko usi ka leki. Amen. E o fo i ka ngaka le atik i meo truck, meo aisa kulanga papenga. E whai ngofia ka ngaka lele, ai aisa mar ka ngaka o lele o ula ula. Nga laku whaku ia, e ko o mea ngai le lei. Telling you right now, it's easy for you to say that. Ar ka ngaka le ngā lala le whenga le addiction, mero si ka leki, it's so hard. Aisa,
Nga ua masani ai le tino. Ua ngā lana ai le tino. That's why they call addiction. Pela ona o fai atu. Sa o ngā lana o sika, o au ale sikariki. Oi peo ska kara oki. Kana mana moi. I've been smoked for a long time. A long time. I was a smoker. Amen. Kelo. Le ma whainga ngaro ia te. Te kako kara ngoe whai ngipo. Le ma whainga ngaro ia te uli tala sok tina. Le o kingianga e lo tina o lo papa. Masangi a lo papa ke longa kusa o mai o uso mo ka sengi o cousins a. Kusa e kuli e mako papa mako ma ke o e whaingale i vai kaimira. E whaakau o sikaleki. O sikaleki la o lo papa. O langa sikaleki au le Benson Light. Sikaleki ngā lo papa. E maanga waku la lo tina. Ti atu la lo ki ngā laku lo ki ngā i loro ka awale. I lole ai. O lau kisa wali mai whawhamar whaloro lau kisa mo pepa sikaleki ar ko inga. Ai na wai me lo ki ngā. Mo ika lo ki ngā. I mea lea lo papa. Alwa kulo le lo ki ngā. Pe koe o laku lo kau hunga kulo i kongol whai ke laku. Lai kara ngoa lo papa ma lo ki ngā. Ma lo maulu a koe kongol whai le lo papa. Ai loa mai lo ki ngā whai lo mara mga kua lo ki ngā. O ki ngia lo ki ngā lo papa. E kala lo ki ngā i lo papa. I long kama. Awang koe kuri. Awang whai ma kuri e so oa. Ue alui whaakau sikaleki. Fia alfa kau si kale ki kule au makua. E onge koe kule kama alfa kau. I makua i fo ngā kama ula ula. Le kalanga la ki ngā whai. E kero. O hau mo uso mo kuwhawhingia. Ngā o hau waka ngā kaula ula. Nga o arka nga kaula ula. Seili i kokongo o hau mo uso mo mo kuwhawhingi mo cousin po. Wakaungo o arka rano ki ngā woi nei lau kama lau papa. Amai? Papa. Awang koe kulier kama aloi whaakau mai au sikareki. Ia makua i fo ngā kama ula ula. Ya la makua i fo kama ula ula kama. Te ai. Amen. Ai ke lora ukala sao. Mo ka kou i e kau mawhai e fosi ka ngaka e ki pirisi kariki. O ke rau whai aku whapele lei. No. Ele se mele lei, yeah, it's not good to smoke. Because o routine, temple of God. A fio ele nganga pa ia. Malisi me o sikariki e mo e routine i ma. Ea, e o tere o whai atu la ona o tau mwhai whainga le whaamani e se loto po se whina ngalo o saisi no. O rau te whai atu e tangata sa ola i leo langa ai ka paa. Ea, i le nefia i whai loa atu ai. Tā tau le tau mawhai e fosi tangata e kuusi kariki. We need to stop doing that. No, tala maramon. We need to stop. If you want that person to stop smoking, instead of telling him to stop smoking, you need to pray for him. Pray for him. Amen. That's the only way. O le alo ma ke fiu e whai le kangakale ki pisikale ki akili ai. You make it worse. No tala maramon. Amen.
Le tala mana moni. Let God deal with them. The only things that you need to do is to pray for your brother, your sister, or whoever that smoke or doing drugs or whatever. Pray for them instead of, pushing them to stop smoking, stop drinking, stop doing drugs, stop. E akili ai. E akili ai. Amen. Ai helofa. Talia lo fautuanga. Amen. Talia lo fautuanga. Ona. Sa to telefo i sa fai mai ia te au. Tu ursi kaliki. Tu ursi kaliki. Ko ursi kaliki. Ko kele ia. Ai kero, ngā akile ngā ula ula. Kala man mo. Ngā akile ngā ula ula. Amen. A whaila oere te ula ula. Le taimi nei ma tūlanga fo inga le whai drugs in beer. If you cannot stop, if you can't stop, the only way for you to clear all that addiction out of your body. Olo walu te to tuli luma o le tua ma ave le tua. Ua na o le tua na te mawhaia o na whaia le wawenga ia te oe. Not me, not your pastor, not anyone. Ua na o oe o le tua. Tala mana moni, because that's what I did. O te rei whaalongo se tangata. Amen. Au te taritonu. Na iei tangata sa te talo moa. And I believe that. I believe there was people that was praying for me to stop what I'm doing. A o le tangata ia. Le tangata ua manao e avelo na ola I le tua. Ma e manao e whaise suinga I lo na olanga. An whai e ne te mata mai le afiafi nei. E whawhinga tā ia te oe na tuu addiction ia. A ua e manao e tuu. Ua e whiu e whaise me e tau mawhai e kuiki. A e le mawhai. Na usoe. Ma utua whawhine le ne afiafi o ta mau tina. O loo. O iei o loo tupu e le addiction ia. Alu e to tuli luma o le tua. Ua na o oe ama le tua. Amen. Ua na o oe ama le tua. A whai fo ila e te alu I le tua. E avelo mana onga I le tua. Ia e alu marou tari tonu, marou whaatua tua. Marou sala momoni. O le te manao e whailo suinga. O lo wolanga. Ma ela e sauni e avelo wola I le tua. Na eva aila I le ngalue mai o le tua e atu e. That's what I did. Nga uwaru wa au. Wa o langona, wa o langona, wa o se, wa o langona fo I le leila o mele fai. This is for me. I'm speaking for myself. As a smoker, I've been smoking for so long. I've been trying to quit for so long. Nothing works. No kalamalmo ya. Nothing works. But when the Spirit of God speaks to me, in order for you to take your addiction away from you, come and seek me. Le nganga o le atua. Ma ia e salamo, ma ia e sau malo whaatotua, ma e taritonu. O le a o suia oe, ma o le a o whaongaina oe, I lau whi au mara ungaruinga. That's how. Amen. E o maila le te mine, o lau whawhetai nā mara ubi inga nā I le atua. Ona o lona suinga o lo uolanga.
I didn't take any credit away from God. Na ba tu mai le tua. Pau wale mele ma na o le tua ia te a oe fai. O lo moli mau atu ia te oe. Ah, le uso ma le tua fine. Le sa vali le tu langa lea. Wana o oe a ma le tua. Amen. Wana o oe a ma le tua. Na te mawhaia o na suia o lo o ranga. Ma ti ngā mawhai ngā tā. Ma popo ngā o lo o ranga. Wana o oe a e te alu iluma o le tua. A e alu, alu ma lo wha maoni. Awane e alu ma salo salo. Alu ma le wha maoni ma lo wha tua tua i le tua. O le asuia i le tua o lo o ranga. A whai e te alu, a te le wha maoni ma e te le taritonu. Ia, no tala sawa, it's not gonna work. Ngai fo i le sila mai le tua i lo loto. Nai loa i le tua, you're not. I kere o salamo. Ah, amen. O le tua o le vi ingo. God is the glory. Ah, te va ai le o le tua. O le leina ma le alofa na o le tua. Ah. Ia o le tala leina. Tala leina ma le vi inga ngai le tua. Ah, amen. Aua ne i o tātou whaoa vi inga o le tua. Ave pēr le vi inga ma le whaptai le tua. Humble our heart. Humble ourselves. Amen. Vi ia le tua. I aua ne i wha mawalunga ina lo loto i mea le leiwa whai e le tua moe. Amen. Wa me le leia le tua na whai a moe mo lo oranga. Wha mawalalo lo loto. Wha mawalalo lo loto. Ma ave lo whaptai ma lo vi inga i le tua. God saved us by his grace. And that's a gift. Salvation is something that can't be earned, but a mercy that is given. We can't think we're better than anyone else. We don't get decided who deserving of his love and who isn't, because none of us are. I want yo tatou mafau e sili atu oe i lesi tangata. Awa fo ina i mafau le tangata whaolainga wa sili atu na ia i tangata o loo fia maola pe me lalang. Awa fo ina i mafau mawalunga tangata pe wa ia lalo tangata o la fia i me lalang. I le fan i tangata kewisiano. Tangata whaolainga. Ia wane mea monia. Ele ia masisi o tātou e deserving. We can't think we're better than anyone else. We don't get to decide it. Who deserve of his love and who isn't. Why they masisi o kako? None of us. Amen. Peke whaolainga, peke le whaolainga. We don't deserve it. Mai tātou te le whiwhiria fo i po ai e alofa ai e su po ai e, no. Because none of us. Amen. This is why aua nei o tātou ai a lalo i lisi tangata. Amen. What we need to do, we need to work together. No matter what kind of lifestyle you have. Amen. We need to work together. How?
Ta la I fina ngalo le atua. Ta la noa I le upu le atua. Pau fau tua le si uso, le si uso. Pau fau tua le si tō fine, le si tō fine. Pat, I tātou wherwhani, maua le loto wherwhani. A whai o le te fia I meo le launang. I don't have nothing against, my brothers and my friends, whoever, still out there partying, having fun. I don't have nothing against you. That's your choice. That's your choice, and if that's what you love to do, then go ahead. Do it whatever you want to do it. Whatever life you want to, go ahead. Amen. If you don't want to go to church on Sunday, if you don't want to hear the word of God, that's you. That's kind of life if that's the life you decided to, go ahead. A whai fo I o le tangata whaorainga e te fia bibi le tu. Go ahead. That's you. Amen. A o tātou le fia I mea, my families and my friends. All I'm telling you right now, if you still out there in the world, wasting your time for the worldly stuff, instead to come and give your life to the Lord. If I were you, come and give your life to God. Give your life to Jesus. You still have a chance. Just because we serve God, we call us Christian, we call the church every Sunday, doesn't mean that you guys are different from us. The only thing that we different is the life that we choose. But we still in the world. You still have time to change your life. Amen. God still have chance for you to come and give your life to Jesus. And that's how good God is. Amen. No matter what your life, no matter what you do, no matter, poau me se fai, e tu ua manoa mai ale tua ia te oe. Amen. God still loves you. And that's why I'm here. To share you my testimony, the life I was. It didn't change because of me. No, it changed because of God. And that's why I give God all the glory and the honor. Because if it wasn't for him, I'm still out there. I'm still out there partying. Get wasted. Ako i whaalu wale o ranga I mea si se. O le alai le nā e ave e o vi inga maro whaptai le tua. Ana le au noa le tua. Tātou te re whape nei le ne fias. Amen. Peo no whai atu. I'm not here to force you to change your life. No. I'm here to tell you how good God is. How he changed my life. Ma le vi inga e ave le tua. Ma lo whaptai e ave le tua. A ma whaina whai e le tua, ma suina e le tua lo olanga. E ma whai whaina whai e le tua ia te oi.
Aua fo'i nei e whapea ua o sau lungo tātou te peng tātou pokalama, ma o whaasoa, ma o whaamalosi atu le upo le tua. Ona o tau ai mena I whapea o stangata mi o tonu. No, I'm far away from that. Amen. E teimi o te whaale tonu ai. E teimi o te pa'u ai, e teimi o te vai vai ai. Amen. Ai o te whaato ese I le atua. Anytime I fall, o ke kakalo I le atua, ma o whaato ese I le atua, ma o te tūlai, ma o te sabati. Amen. O le mena, te whawhitai I le atua. Whawhitai I le atua, I le ola, ma le malosi. O fo ina mai ia I tātou I le aso, ma le aso. Whawhitai I le atua, I le ola. Mo oe ma. Wa la ye on tātou whapinei. O le vi inga ma whawhitai na I le atua. Ma o tonu ia o tātou upa malosi na I ne fiafi. Amen. He meile au tua o le tātou upa malosi. O le atua o le vi inga. Amen. O le atua e te tau iai le vi inga. Aua ne I o tātou manatu wha maulunga I wha manuanga le atua o mai a te oe. Amen. Aua fo'i ne I e mawhauwhau o sili atu oe I tangata. Ona wha manuanga le atua I a te oe. Aua fo'i ne I e wa ai a lalo I e o loo whape nā ona le tau I loa I tau o loa I lau vai. Amen. O le ola na e watu le atua I a te oe. E te tusa ma le ola na e watu tangata lai whafo le lalang. Amen. Ia tu tusa ma launga tasi tangata I a te oe. Amen. Awa o le atua e le whailonga tangata le atua. Na sau Yesu I le lalo langi nei. E maliu lunga satau. Ona o le tangata angasala. E le sau se e le maliu Yesu lunga satau ona se tangata uami o tonu. Ma se tangata ua tau le leia. No. Antou te wa ai mai fo ili ne fiafi o au fo I o le tangata angasala. Tusa oe, tusa u I lunga o le atua. Amen. Al wha maa losi o le tātou pokalama I ne fiafi. Aua, ni o tātou manatu wha mawalunga. A ia tātou ave le vi inga I le atua. Aua ni o tātou whaoa lava vi inga I le atua. Amen. O lea. O le tātou wha maa losi nai ne fiafi. Amen. Ia vi ia le atua a. Tari tonu ia ua. Whamanuia oe le upu le ne fiafi ia le tātou wha maa losi. Ia, ole wha maa losi ia, e au ngā fo ia te au le upu. E au ngā fo ia te au le upu. So se teimi au te sau te wha soa ia stop status. Teimi whai ila usa I linga I le tātou wha maa losi. O te whesili ai le tuoma o te talo I le tuoma o whai atu. Au mai se upu. E whetaui tonu ama. Ma o ngā ia te au. Ma I o la ngona le upu. Au te li sau o te wha maa losi atu. Ia te oe I le nea fiafi. Olea, ia ole upu na. Lufa maa losi na o oe maa o le nea fiafi. Awere vi inga malwhaatai le tua. Amen. Ole wha manuanga le tua ia te oe maro a inga. Awere vi inga I le tua. O lo wala mai le tae au e mawhaia o ne manawa le ea. Awere vi inga malwhaatai I le tua. Amen. Ole teimi e te manawa mai ngā ruenga. Lo urfafo ma lo urfale. Awere o vi inga maro whaatai I le tua. Amen.
Whaptai fo ile le tua. Le wa uma tatu ufa malo si o le mawhai ona o tau tala atu. Ah, whaptai fo ile tua nai te mwhai au na e mata mai le nea fiafi. Nai te mwhai ona e mangawa. Ah, vi ia le tua. Ia te tonu wa. Whamanuia o e maa ui nea fiafi le upo le tua. Mo mua ia averi vi inga mal whaptai le tua. Ia ona o rona upo le nea fiafi. Whamalosi ia te oe, whamalosi ia te. Ah, pe ona o whai atu. O le ale o langa nai te ola ai. Awane i tau fia ma me te le fiswie te sau e te whaalongolongo e le upo le tua. Ah, sau pia. Peke ai ka paa, peke ingu pia. Ah, peke ka apo le ale ko inga life ngai te ola. Sau pia. Sau pia e whaalongolongo le upo le tua. Ah. O le tātou pokalama na o le suafa o Yesu e tāla. Amen. I'm not here tāla i atu se taritonunga po se no se lotu po le anis tūlanga. No. O le suafa o Yesu ke viso. Wa pau ale o le suafa e tātou te maua i le ola. Ma tātou te maua i le ola e whaapapau. Wa na o Yesu ke viso. Amen. Ia, vi ale tua. Ah. Ia, o ta tonu ia o tātou po kalama fo ele nai le nefiafi le ua. Ah, i tū la ma le afa. Peo no fai atu le umis tātou wha so ele nefiafi. Tātou wha malo si nefiafi. Ah, tātou e tātou te whalongolongo ai le anganga o le tua. Ah, ia whaptai le tua ia le ua. Uma le upa malo si ia. Talo fo i le tua ia. Pui tātou le nefiafi pe tātou to whai le nei pōm tātou marolo. Ah, ia, sina whaaringa e li whaumata tō pokalama, ia. Pe ona whai atu, whailo atu ia o le stofi o le vai asfou, ma le stona i le vai asfou. Ia, e le isi tātou pokalama. Na o e whaataunu uina le tātou pokalama i le stona i nei. Ah, o le stona i nei la, ia, o le whapena o na host atu e le sunga i tala lei isi kia le tātou pokalama o le o le awai lungo le tātou pokalama ia i le stona i nei o le whapena o le whauau i le sunga ia tala lei le tātou pokalama i le stona i le teimasani i le ono i le afiafi so awane i ngalo whaamole mole ia o mai e tātou te whaalongolongo le upo le tua whaamali atu ona o le tātou mafuta i le stona ia malwai asfau ia ono nisho i tūlanga ia lo whapena ona awai atuaile nei ainga. Amen. Ia talo tu foi. Manatua ia le nei ainga i o tau talo sanga. Ia awa po ile wala upa ia le atua si o mātou tina. Lea o le a whapena ia o le a mātou wanga i mana mātou whai malanga tuai. Ia i uta ia i le astona i nei. Ia ona Sao nuni la ia o tūlanga uma, ia awale toi aso si o mātou tina. Ia ile astronai, ia ile vai asfau. Ia talo atu tātou a inga wō mai māsani. Ia manatua mai le nei a inga ia o tō tau sanga. Le ngātai lea whapea le au auna ia tala lei e sikia. Manatua i o tō tau sanga ia le tamāpolo na au auna. O lea o le a ngafa mal tātou por kalama ile astronai nei. Amen. Ina ia whapena ona ia ile whaamanuanga le tua ile le tamapo le au ona. Ia ile upo le tua. Ia awa le tātou pokalama. Ina ia tele ni anganga. Ia maniola. Ia e whaamanuia ile upo le tua. Ia ile astona i nei pia o toi le ola ma le malosi. Ile ngante lea ia awane ingalo ia November le aso lusun malvalu. Ia le tātou pokalama na ile itulai ono. Mia o le ata pena o le ata to patasi ai ia ma le tātou special guest ia le sunga le vai malai ia siata pio vauliko ia i lunga o tātou pokalama ia i ala i le upu le tua e le ngata lea ia o le molimau amen a tonu e au ngā
ia mo oe ma ia le mo le mau fo i ole a pe nao le tātou whaalongolongo ai. Ia o se whaalinga nā le ne fiafi le whaumata tau pokalama ia whamanuia le tua ia te otou sa mo le avanua tātou te maputa i lunga tātou pokalama ma tātou papena ma tātou whaalongolongo whaatasim tātou te tano le upo le tua ia i le ne fiafi ia whaptai fo i le whaatanga ino nei pokalama i te tono o lo mota tono o lo tāwale o le whaingaruenga lunga o lo ke fongi o whea lava mea ue maa ua maeni nei pokalama whaptai ma whamanuia atu le tua o le anganga ma le fia o le nei pokalama ia na ia whapenao na tato mai i tātou te whaalongolongo le upo le tua ia ma whaamalosi ia te oe i lo wola wha le anganga ia ere ngata i lea whapea mātou nei, amen ia au le vi inga ma le whaptai na i le tua whamanuia atu le tua ia te otou le nea fiafi ia manuia le malolonga o le nei aso ia manuia fo ia pe au manga luenga le aso atai au pe o tuai le ola ma le malosi ia ele fa umata tau polkalama ia ave nei taimi ia o te whato whātua i le paso le tātou polkalama ia ele to fine ia fina le nea fiafi fina ia manuia le po manuia le tua ia te oe to fine tai fo i le nofo talo fo ia wale tātou polkalama ia i le neia fiafi o lea ia o le tātou polkalama le nā i le neia fiafi pa manuia tele le atua i toe vaenga o le nei vai aso ia i fi au manga luenga ia tātou toi fei loa i le aso tofi le masinga fau pe maea ia tuangia fo i le nei ainga ia pa manuia tele le atua I'm gonna miss you guys ia te talo i le atua ina ia maua o tau le ora ma le malosi ia le ngata i lea ia olona pui puinga ia te o tau ia le ngata i lea ia a ma le ainga ia o lea ia pa manuia le atua i le nea fiafi le swafa manu malo i Yesu ke viso. God bless. I know he'll do it for you.